Wembley ke South Shillong constituency Baksan Bor Shulai la pentep bahau banai kelalingkot arja prendio an pleno ya kesurak na yeng dorbar tauan relpang kaban poi hajan jingking shirpi kani kesurang kadai kaba north point laispa proportion kilometer bad ya kani kesurak lamang hadu 0 point laipulai klur tingka na katanat PWD road ke Sorkat Jilla Hashwa kani Wembley ke South Shillong constituency ulele jurip ya kani kesurak lemban ki prado barshnong jongkara laban bad ki officer katanat PWD ke Sorkat Jilla haba krench kila bathai kubor uba sanbor uyathu baha ka jingle jurip lalam baka jing bentre ya ka jingking ka bapenya so pat ka surak hajan jingking shirpi ka long ka biat bet ya 20 uba sanbor uyathu baya ka surak bat ka jingking lamang tingka na do ka sarkar MDA1 bat kani ka surak kan sedang na jan khardap ka yeng dorbar tauan bat kan penyeso shadu ka surak ba national highway hajan ka jingking shirpi ngai khuble yo mentri rang ba ukan rat ke sangma bat yo sembot mentri rang ba uba president sang uba deiru mentri ka tanat PWD road kibla menjur ya ka mang pisa na ka benta ban shnai kani ka surak long uba sanbor ulong bakani ka surak kanyarap na ka benta ka jingdeng kali bat kiba kerke kam kiba sakut hapo raino kila banwan ya nakate ka surak tiga dari ka joint inspection bangyabu bat ka pludi bat ki dorbar sinong jong kara laban boro ra dorbar sinong yang ka jingtrei te ka postunat matasi kalong ba ka ba kongsan ne na ka jingtrei matasi le lang ruang ne iba litep kalong extreme engineer ba lang do assistant extreme engineer ba nong rom balong GE jong ka pludi road silong central vision nakliang kirang ba sinong jong kara laban plun kinong kit kam sinong girang badong kila ida lang ne boro bar kinong som sinong te kalong balai bang ya khot lang girang ba sinong boro jong karai taban pulun rador bar sinong kalong ba kana ka surak ka bangila jugo nang te na main gate jong kana ka assembly kaing dorbar jongi ang te na main gate ang tu na soban ai kubulay ya ka government nadu ka government MUA1 MDA1 hadu mentara MDA2 akaba ngalaya discuss atau por banyo jaka naka Department of Art and Culture mensuaka di tangi footpath katu bangun hilawan juga nang te kadwan join kumtu shortcut bagan one connect pada deka highway sepo umsirupi te ngasoban ai kubule yu sim star bat kamtam yu ba prestun tensong ba konrad sangma hilaya discuss ila pun hi ba prestun apor bangang minister juga an culture dan nakaliang juga prestun hadin bangilaya keren kumu pludi minister dari jing soe ngasoban ai kaburam na bantai jong song juga 19 south cilok polisi ba marmar hi ila sanction ya kana ru krur san pesan lak ar pendai hajar tamur kawai kalingur kana kata kalingur kawai na empo mingi na khap jong mingi jo assembly ngai kubleiru i official juga an culture atau kapor akaba gile adon ke joint inspection pada kalian juga culture ru kala ai jakadon gi bispo put dari koi put dari bar put dan ru hadu khalai put kemangil on juo mentan katur ko kawi galing ru kawan kumtu kawan join hang ne tamur kini kidong song jongi kini kidong song jongi jo kara jaman pulun paro kumba piatip hingi hang ne apo raj jaman pulun ngidon tang kawai ka entry exit kemora civil hospital kawai ka entry exit ka po Rhino point tapi lagi kana ka jing kada jing deng kali ka traffic jam ko pacar kay nagasi kami kala nang kiu ten naman tag yung song jongi jo ral laban pulun baka 19 south silong constituency kalong bala nakadon ka traffic jam na naging shop block apo civil hospital ani apo Rhino point kana ka option kini gibakwa ban be school be college be yo be kam be jam lecik kam lo jong kilala ban here dak city bat gini light motor vehicles na borok giben prador bar silong kila barwan ya jang ne kin boy hang ne apo highway umsirpi gibakwa lay mer mo ba lengkater itu kamtam ka por step nang ta gibakwa ba badlech po lumding diri siapa mau prem sejiau semukhar semulai saduk hati kadang-kadang kawai ke option kabalai kadang-kadang jingger khu jong blai so benai ngu yu blai kru nomor ba de lengba jong ubu yalam denti par nga so benai khu blai ru ya kini ki nong engineer mon ru bala tep iba lengdo iba nong rum ki bade ground force
kiba penwandur ya kene akaba kaladon ru sistem ya kun banyo yang naga jaka sipai kadang bagi sina jingki kadang jaka jongki defense akadu kaba jointly bak pludi mga kumemeli ngalayo banlet nakapor banlet ya kundu ya defense minister, but at the end of the day ngalayo ya ka permission ke NOC but kilai bak kadang jingki kaladap but muslim johi kadang assurance kelai naga pludi te kalau by January next year lala ban ya play no yang surak te kalau ngejingkar ku ke bakrau ku ba pitip ngi hang neng iton prador barsenong kiban peran kami ana ka jaka kiba na bantang ka jongki mat kiwe ru kiba na sor sulong mar kap sor kila peran kap tam kan safe le kan chakri ba kan ka surak hakipor kiba kam emergency do step kalau nge shortcut link road namang iton prador barsenong no prador barsenong hang ne kadang-kadang bersenang KCC Oxford Relebong, ngidon sekadar bersenang Lumsat si KCC, ngidon sekadar bersenang Laban, ngidon sekadar bersenang Marlaban Riyad Laban, ngidon sekadar bersenang Kejar Bol Riyad Laban, ngidon sekadar bersenang Upper Lumparing, but kadar bersenang Lower Lumparing, prador bersenang, kadar bersenang Law Sutut. Kini prador bersenang kalong kajing kerku yaki bagi penangkamnya kenaka lingrut. Ngang kumu lokal meli nomor ba haba kalaya kita ingat kuat banwan hidladi ke surprise kaba ngambu si ngasubu wud bagi dia banwan kemarin kuat ban hidladi ban yo ban camp laki train game train na berubah habala ai kam kini ban train in time tementa ngala kali dak basai nagal yang jong the official jong pludi department gelong by next year January ngin pli yang naga jingki ngin pli yang naga surok bermenta ba pai banglan pun kaplo kadi kata kajing mut ke bangia wan ni kada join inspection ta si ta so ban ai kumulai karpang lu ya gini ginong elam sinong no prador bar kubla ya don lang bat ha kajing jur jong slap kada uno slap de wong je rain of blessing la de slap jong jingker ku da how slap ber ngi ya ye dep nomor la da house gi ga slap la ni kale eru ah bangia tre kampaj ba ngi de benyon be chakma